the same moment, the 4th Battalion King's African Rifles becomes the 1st Battalion Uganda Rifles. And to replace the Union Jack, the black, gold and red flag of the new young state, Uganda is born again, free and independent. Uganda erikwetegurira okwetegeka mu myaka ya 1960 Janet Wesonga n'omwe abakyala bache abayerekera ensi yona ngo Uganda eyina bebembezi abakyala enkwata buta barikubaasa kuhayana n'abashaija omu by'obwebembezi. Wesonga obwahati enfakazi iba Bishop Akisoferi Wesonga akafera mu rubutandu ya hangudo omurubujiri aharugudo rwa Malaba okworekerera jinja okwi11 omwaka gwa 1991 aba bakatandika obufumbo bwabo omwaka gwa 1955 beine omutabano omwe Dr. Samuel Wesonga omushaho arikutura omura America. Janet Wesonga akahwera eihanga ombyobutegeki ebyobwegese hamwe n'enkurakurana oteireho kanisa okumara emyaka nyingi. Aha myaka 39 ey'obukuru akatoranwa nka meya w'orurembo orwa Mbale omwaka gwa 1967 kandi yahereza emyaka 4 eki akakikaho bwanyuma y'okuba kansara wa Mbale enyuma omwaka gwa 1957 okusya omwaka gwa 1960 arikuza omu bigere by'omuhindi bakaba bari abakyara babiri bonka omurba kansara 24 ondijo akabari omujungu. Wesonga nagirangu abakyara obunakobwo bakaba nibashororwa munonga abashaija omu by'obwebembezi abwo kuba omukyara omuteganda akaba omukyara omufirika w'okubanza aha kakiiko akabebembezi b'amadini ahabwa amahanga 8 aka World Council of Churches akaberekeye n'ekitebe kyako ekikuru omuri Geneva ahagati y'omwaka gwa 1968 okuza 1975 akatoranwa kugumana agenda na Archbishop Janani Luwumo omahanga menji ekyamuhisize omugisha ogwo kubugana abebembezi bensi kenganzi ya Buhindi Indira Gandhi Emperor Haile Selassie owa Ethiopia omugabekazi wa Bungereza emirundi 2 ahal Buckingham Palace Mwalimu Julius Nyerere Jomo Kenyatta Mobutu Sese Seko hamwe n'abandi benji okumanyangu Wesonga akabari nka ekimuri ekimeziro mu nkogote omwaka gwa 1988 akarari kwa Archbishop wa Canterbury okuburira omuruterane rw'aba bishop n'abakyara babo atyo yaba omukyara w'okubanza omufirika okuburira ahari Lambeth Conference oruterane orurukubaho buri murundu gumwe omyaka 10 omuri England omuri Westminster Abbey. Entaro z'ebyobutegeki zikagezaho okuraza etabaza ye ey'ebyobutegeki omwaka gwa 1991 obu Amini aiha Obote ahangoma nkabanya bya butegeki abandi bona Amini akahiganisa n'abameya arikwihaho emirimo yabo okumara emyezi 6 ebyo bikakohokana amagara ga meya wa Masaka Francis wa Rugembe owajinja we na hati takarebwaga. Wesonga we akagarukira ahamunwa gw'ekituro wanyuma yo kwetintirika omuri Kampala ekyamuyambire no kugira ngo akabari karani wa Mothers Union omwihanga lyona kandi iba aldini wa St Andrews Cathedral nkoko bagira ngo buhangazi bwembe babukagirisa mu gutagwa kapa hagati y'omwaka gwa 1973 kusya 1976 Amini akamtora na kuba omwebembezi wa Chillington Hose Company kandi ahabo kugira ngo iba akabari bishop bakahweraho kutorora benji kubiha omumeino garufu hamwe na rurara ya Amini eyabeire n'eryabusha abamwe bakabaha ebyokulya emebazi oburaro n'ebindi byingi. Wesonga natebyangu ekyasingireyo kutagasa omutima gwe n'ebiro 9 byo ku 10 omwaka gwa 1962 obyayirebera nage Uganda erikutunga okwetegeka obo ebendera y'abazungu eya Union Jack ehanurwa eya Uganda ekahanukwa nagirangu akaba takarebaga abantu bashemereirwe barikweshongora orunyiriri aharundi ekyeshongoro ky'ihanga ekyebicweka bishatu. Wesonga n'omwe ahamamanzi ga Uganda abache aburukira bona akinagire hakababi abakyine ogwamagara.